hu ya say yen form nko high lawyer omko high obi somebody ase no ani so mo so no se a omku girl no yo so enko omusa ije egusu na ye yesa obi ku obi na ye ku ni bia sa anyama ni na ebeba form kakra because say ni de ekunkunkunku no adroso uba kura akosku kura usuro na ha ye wo no say yen set emra bi ento say obi di awubi a yenku nipa no me se mi bibi eba se ma no timi duru badwama kameka se enhyeche sa amra no e wo parliament se di obi di boni bi wa kum obi wa ku obi kwa odo ba ko ni adwen ba ko na koma ba ko etimi kum obi ba ba yo adehye hwe awo ya papa na motimi ku bi ba wo ni nasi tue na ma na wie enseguo e woni ba bi bible say ya fadi ani die anon ya fa ya ni die san ya fa man se onipa mienu because asori de ma mi mu osofo na wo hin boda wuro se yo afra man fa mi nkotie e se de o hin ni osofo ya ye e mu bia ni wa mi di obu ama no se me kra mi de se me sa kwa asori de makobo afade me bo ma woro obo no de kokum nipa me na kwa ba adeba Xposed GSO na me catch you say aha Ghana enyoma etwi kobrema ene yede ebro Xposed G yesi no Ghana and beyond and they ye nemu yesi krom ye bisa se anya bia oba na yekum no mankase mi sa baba we ohene ene wosofo ene yekum no it is say asofo ni ahemfo ye be kom nchen akogye mmoa oho kire we ma mu ye be kom akogye mmoa omumpo ene yekum ye ede ye gisikedu a na ye ne den. Yeah, to me no. The Bible says, cast that burden unto the Lord. But he didn't say cast that burden unto Osofo and I say Ohine. What must say? He say oh every bimo hanu. Yeah, akobane say ye ruin na she Asofo especially this present Ghana no. Ye dey Asofo too much. Also for Nipa, it's just a title. What must I say? It's just a title. But the main person I say, "Oh, want to know." And you're ready. What the Bible says, and I say, Jordan said, we should cast our burden unto the Lord. Psalm 55 verse 22. One can say for also for most of the software about they are crooks. Last time we teach of be a friend of software lion. But toss there, 100 cities. These are all criminal, activities. Of course, I say, Mambo Fono, almost your next idea, almost see an quine. A software, a sorry, Ankasa, meeting Yakasa, a sorry, Kahon 99.09, Ekahona, Ghana High a software, any sorry. Masa. Once Gaddafi or set example be a funny cool mass of phone now, most of my being. And no deal Mukogu blame and no to corposo and no jaw almost say or most of my being no mutimi and come dia or moon free or munina call down. Make I country be enemy feeding 2 years or a sorry and ye juma. I didn't hear. Oh, who say Calabule man for a soft one no. And you say a soft one politician I am for phoning now one no. But omuka sembi emma ye te form no e confuse esa so mu di assembly no kure da bi ntisa masa ntisa memma ne ye wadwen e me se upa manana do ongu asori for 1 year no be hu changes e be ba wa enti ni se no ese sofo no ene ohene ne ye chi ne tum ese ye chi omu mienu nyina agum I tell you chi de ya chi o matum but ye ndu amasem anwie and you bisa say ya so for any ahemfu yi omo na yekom chakoje adwenkyere ne nyoma so mu no mukum yan say ahemfa na yenko ya ebetimi ahwe ye ho nyankopon boye no ode ono ane honhom na tena emu dada just wiase na woni esua de enti ye independent of so ne ya be ye nipa na obo pa me yeku no say ya tena wo say etwaniti say yentwaniti for simple na mfankyere omo ya underground no so fofo no so omo ye sankwase yade no e wo say etwa sa nipa koniti how say ubeku obi akwaji sika na ono nabusuafo ana
na buja for do mu nim nyanza se o mu de ne akwaji sikaduru ana na wo mom na wo te nchen na obefo obi di si akwaji sikaduru how e was say ni pa ko se match na mpa se ya bis ya bone ko aduo ama ya hu sa mpa on na ye sa adwuma di na enu kwa se obafie we o man slow poison kura be te se de o yare ye no wu e se physical camera sini so so ni etwaniti ni hu se sekan ano ya what you say enti asofofo de na sorry de wo sanke yi free system nu kura I tell you Mami, asofo yi ene ahemfo yi eje omo no mu kumi eno so asem na okafa ho asem we madwen kire kakra me woni se ye wo omamu a ye ye oman ma ye Kristofo yi ye nim se wo ha ba ko nyame fi a wo benya mu aye bibi kire wo so obi titi wo fi ana abusua mu na hwe na kire so na de kwa ahemfie na wakwaje mmoa wa kura du ahemfie wa de asem no kwa be san abo ka san se wo ye hiani na oman na ho kire ba mu na ho ye hia ba mu a na osofo ne ohene etimi ka bom ya de ese ya ye ntimamufuo no a ya wo manim na Yesu ye amata ye bisumpa e wo ye mashim na me kire ba nkuna na me kokumi nuaba se wo si kura nyame asem na ohaw bi aba wakwam no amfa woni anto na me kura de asem de ma woni se ohene ogunsa onyame nipa wo bi nyame asem mu Bible ne nsagu ense Bible eni nsagu enyepe ohene ne gu ni nsa wo bi nyame asem de na mutimi ye odo ba ko ni adwen ba ko na koma ba ko etimi kuma obi ba yo adehye a hwe awo ya papa na mutimi akubi ba wo nyanya sintwe ne ma na wie ensagu e woni ba bi Bible say ya fadi amidie anon ya fa ya amidie san ya fa man se onipa mienu because asori de ma mi mu osofo na ohine boda wuro se wa fra man fa mi nkotie e se de ohine osofo ya ye emu bia ni wa mi di obu ama no se me kra mi de se me sa kwa asori de makobo afade me bo ma wuro obo no de kokum nipa de abi eti omu mienu de na o ma ye ne de o mata mu wo nyame because ye nipa ye ntimi nka we cause hu pa osofo woni ba bi ana obi a oguni nsa so woni ba e na mu mienu nya adwen koro Amama Ghana say you say ye ko say ye bawo ye nim ni twa no into wine na ye ngini ye say ye say nyame pe onyame so ye fa ye ni hu no ase de ye gidi kwa na so de omu mi no de say me dia se me kwa himfie de metena so say me kwa osofo bi wo na office say onyame ni patie mi ha wo de metena so enti ye de empai bona onyame se ye bo a obetie ye ka obeye enti ye ya timambufo no ne ya bra ye ho no ye che ye de ma awrade ya semuni awrade ya ha na ya ka na se ye de ni to osofo na wa hene so de mi momu de mi de na ba de mi sa gidie ni biom e wa wie yam no kasa mi sa gidie ni biom sa me gi ohene bi ade mi hawa kwa hemfie sa me gi onyame akwa bi sa osofo adi na sa kromato obofo wa hu sama wa ka fa osofo ho ye se ye gi ho na adi de mi gidie mu obi a o ye mame ya dase ebusuafo ye to aso on say asem we de ya na ne kan ye asem bia ne kan den kakra be meka ye kan asofo a the word asofo no a waka ma asofo bibiri wiazi na ye wona na ga na e wono ye wosofo papa o pati azie ene bi mu nso omu ye funti a omu di sofo enti no senke be ya ye president beti asem iwe ya enka onfa nani nto ho ono obehu asoli a e wo ga na omu di bono ye we mu isuza ye hu na titi na ezuza se oboni ekosu bebre maza die ye hu na ye kan na die hu ye die ye hu abasisi ye na ye kan be die hu ye uri me ma ekoso na die ohini so aye che se ya ahemfo no omutumo odem pa enya ahemfo no nyina ahemfo no ebi mo wati ase ebi mutimi edin na onim die ni pe ye maza Ghana ha ye wo no se yen set emra bi ento se obi di awubi a yenku nipa no me se mi bibi eba se mano timi duru badwama kameka se nhyeche sa amra no e wo parliament se di obi di boni bi wa kum obi wa obi kwa he nice guy na busu amfo mbedi eti se unyan ne sa aga we yanga de no be masa asofofo no bi mu di boni metimi aka se enam bi mu so na ama Ghana amfo nso ye de ye ho kire ye no because ubekwa asoli na obi timi kwa asoli se onya adwuma anye what as a sofo si first kabra na me ye de me mo mpa ye mo na nya adwuma ye no wo sika ni bi anko obebo nchen so onya adwuma ye we mu nyina enti ye obi mu omo ye nyamedwuma papa ene ye obi mu nso a omo nso omo ye funti e na omo ye
What I say? Send a Bible need I can't say a mu no. Enema ye hu ye, nsema ye entity ye, ene beba. What I say? Ene di for 12 for so be doso. Enu na ye wo no. Nti e say nipa ye ma ye ni nda ho. Nipa ye ma ye ni nda wa titiro a Christopher. A Christopher e say ma ye ni nda ho because enkramosum me nti se kramoni bia akoye say ebe kwoboni bia na a Christopher aden. Omoma ye ni nda ho na ehu say o say for no aboawura Christosum a opese won say no. Ti because stop na ye we ya. Wa won kwa sole wa kwahwe apa ni bia wo da oba bi. Obe kwa asole. Obe ji so for adi say wo kwa asole. Enti no chale ntwa ye. Sese no si oman no aye no amanya ma bebre asesa. Obi asori a opese oye skedro na onye ska. Nti ama nkrofo so mudi bone no omo adoso. Sabi obi betiti ne ba 22 years. No osofo ni ohene aye baako. Eku nipa no ba no. Na ono akasa ni yemu ba na da na wanku no emfa anye de ono no pe. Wahu ni nya free say si a sabi ewiase no asesa no ni nya free de ekoso no. Nti mi ma adwen kyane say si a papa no osofo no ene ohene no omo ye no say ka me nko anka omo so ye nko omo bi because roaring star no uku obi a ye kun nti we no ehu ya say yen form nko ha lawyer omo nko ha obi somebody ase no ani so so no si a omo kun girl no omo so ye nko omo sa nti egusu na ye sa obi kun obi na ye kun ni bia sa anyama ni na beba form kakra because I say ni de akunkwankun no adroso uba kura akosku kura usuro uba be faka akoba bi usose ma metra me twa me ba o no posku na menene nkofi because yenti ha yeti lominava wa hu say ekun obi ba ya mesi mi won man penifo se mi hu o ma makoma nto mi yem eji se me hu se mi ba na onini ansa na makoma ato mi yem inyi se na akunkwankun na adroso nti obi kun obi a yambo modia na emra na eda ho no ye nti obi be kun obi ene o chiro bo se na nipa ni ninam obi po akọwie obi sesi abai na ya du okọ police station chomo se na nipa no osani na mo baby nti eno so yan hwe ma ye okay empri na ya wo se anka obi ekum obi a youth abrantie e bia o pesika na asofo na mo ka che se ye nko nyame nche no ene omu no mu kum nipa sesi ahemfo so na ye nya asema ye kom omu no mu kum nipa nti wan ye engine ndi sesi no sa indrodo na mo di ba television so yesi mala we oya ade osofu we oya ade we say young girl yesi oya a confirm se mo kan sen na obetima yesi obetima ye na wanye ska obetima ye na wusu wedwuma akoso za anyama na tesa mo banding tesa mo di ba TV so inyama bebre wo TV so a sebi anka ye behwa anka ye yi free TV so one sa osofu na mo ba TV so mbe kasa no 2 omo ye a confirm se den no yen yi omo 3 ube hu se yi osofu bi obi nyem na oda ho na osi etese otieta ne so ansa na nipa ne be wan ana se obenya ne fa hudie ni nye etese ye twom wan nya be wo television so no yen cancel nya ma bebre be ba form so what you say yeda wase e ma me se ye nyoma bebre e wo TV so ana ye cancel a oman no ebe ye na me ka cho se subscribe na share na obi so ehun ne ekono ebusianfo yeguso eto aso madwin chameti ya che ni se o sa tadwe e digu nsemu na o digu enum a bo se den abaku bi mu a enye ebroso sak ne sa na bo se bi de mu a enye asofo for papa um boni um ahemfo papa boni asemboni de beba se ne wa kan ya na nso na yese sa na omunyina ate omunyina ntesa okay omunyina ntesa se yesu ye nam wo no ansa ne yebesi ohene no na ohene no ya hwehwe ne nyemamu ni na ansa ne yesi ne amambe mu say if I'm being writer na sa susu na osofo sebe me hu se na menka na ye yemfa entako ahemfo no ansa ne yebesi ohene no ye hwehwe mu ansa ne yesi hene
Iti so yini a yahwe nhwehwe mu asi ne hene na odi sa boni we a na nu ye be ese hu se we yo hene papa ana we nyo hene papa madwen che ho kakra ne se upe suban a etini pamu a manitumi tumi na odi mani wi abemu hu suban a etini mu na nipa not say anse e dey ahem for some nsa ana say dey only dey unti fan justify hu nti nipa ni su esitie yie na tumi ni be kan nsa na the red color na woni mu no ya fa so bi ni sika mo sika pa fa che ne botom e ho na super woni mu no e be da ne ho di nti media meka nsa so for se e ho na su na di na mu be dedi no na ye se bisa se say asofo ele yankofo na ye di ye ni to so obi hu kire no ohia spiritual problems ni troubles they say sa asofo na ye be kom nche no omukunkum ye ntimemufo no ma wo kire mu se ai asofo de apapa wom boni su wom na sa papa wom na boni su wom a ye be se hu se we oyosofo papa ana we onya sofo papa ni papa ensencheni ene na lidi ene de ko wiye sene ya eduru no ba wi asemi de nim sencheni bi ani wi ase e che se ewia bebo sen na bebo be no usia na cloud na so ay musu na de asa sencheni wo esu chi ni nyina ba ni papa sencheni esu so nti ama the rest of cry ho kan yame asema enyo na esi aye tie ye pe miracle pa de ka no nko obiara kasoa na nka dollars gumu na nko ye dwuma na nka wantin fifiri me santi na momu sofo bia na nka sofo de nka papa ho no a se be wa bedi ho danse sofo papa ho na hunu se obiara so sori na eja ode sofo din ato no so ase esanse ho no obiara de sofo to no aye nko bisanse na school be na ukoye na himfe na nyame frɛ nti esa na obiara sole a onye sofo kra no de sofo din ato no so me no be ya adwen ho kakra de a ebe ye din de nti ebe de se bible ni na so dwumadie no me je wo de ma me be ga start from Genesis to Revelation no me be ga me de end nti so nipa me ka so ye sofo a I think say yesi edua na ba na me hu dua kro nti enyo nipa bi asa keke na so de to no ho se wo ye sofo what if for instance sofo say yon obi tirika say sofo mfiri nyame ebe de sofo ofiri nyame Bible is a man found sanka niya masra no na bede no hu niya wasra no na wakokasa itia no unya kasa tie wonya no me e na ni onfi nyame soso no na so firi bonsama o de bonsam to bi na ye adwuma or black power sani person no so kokasa itia no what you say nti both side ni say obi ka so fa ja na manenko kosi twabre no do a e yo ni nyankopon ntem asem ba wo ni pada se na so utimi hu se a na ese wokọ a ebeboa wo na nyense nkyene dabi utimi sensentione aga na fo hwehwe na ma osofo mu eye onu na ni di woni bebi omo na mo no asofo pa ho don papa so azu ben na me di jumadi yi ebro me din di efo Kent munu abe malimo elikem kwam ya mega aha eye Xposed GH na yegusu eye den etwaso Oniadofo de ne wo haw de ne wadwendwen de ne wo kodan na edan na wasiewie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum natural things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda